Halo kakabsat, aldaw manan ti Domingo kat as usual, indak manan kadwaan iti indak pa nagpa-share, kami pa-share iti balay iti may isang kadwami, ket agyaman ako nag-tune in, sabayan kayo iti Ilocana music, hope you will enjoy it. Bareng-bareng umunang asintirem sa muntula aklunan tano pa'y nagtibok tayrik na kenakem no agayat kabyag ko sa nga balilaengen tati ayat ti babae saan nga kapapati agayat dalaen sa danto agbabawi tano makakita da tinagwapo a lalaki bayan dani ayat agsapol dati sa bali ngemti ayat ni nga lalaki iso ti kapapati tano agayat kami saan kaminto nga agbabawi tano oray pasangwanam tiniribribo nga babae di minto ako naan agsapol kamit sa bali oray no kasta di dakam kagurgura naawan ti panggep ko nga mangsair di tariknam ngem ading pangaasim tanukas bilang agayat ka pilyem ti lalaki nga napudnot ayat na ngem ti ayat mi nga lalaki iso ti kapapati kano agayat kami saan kaminto nga agbabawi kano oray pasangwanam tiniribribo nga babae di minto nga kunaan agsapol kamit sa bali ngem oray no kasta di dakam kagurgura taawan ti panggep ko nga mangsair di tariknam ngem ading pangaasim no kas bilang agayat ka pilyem ti lalaki nga pudnot ayat na pilyem ti lalaki nga pudpudnot ti ayat na amen. Nagaremak ti balasan ipagaruko ket baknan no ang porma kasla pukwang hindi ragayam ti bawang na minsan nasabat ko adda kadwa na agwapo
anat iduman sano. Tindero gayam titaho. Ay unayan ading ko, tay napilim a boyfriend mo, iisaan nga usot tao. Gambin, sikat inakpan panunute. Uray sa dino di papana, jak may ladawan dahi tuirik na ay agayatag sa manen, inasit ka na. Nakiyam amuka, hindi ka matuima, naamwam tinagan ko. Atawan tuiring na ay agayatan sa manen. Nagistorya ka, makaparay aurik na, adong nga oras na imusta, himjak nga na umay, ket manipod idi, among anang rugi. Ay agayatag sa manen, gambin, sikat inakpan panunuten. Uray sa dino di ayan ko, jak mailadawan tuirik na ay agayatag sa manen. Ay agayatag sa manen. Gambin, sikat inakpan panunuten. Uray sa dino di ayan ko, jak mailadawan tuirik na ay agayatag sa manen. Agayatag sa manen. Agayatag sa manen. Hello, May saag nga nagtiman nalon, may burburak-rak trabaho taltalon. Benta kalbinga, nepti tumulong, no panagaani ken tiyempot bakasyon. Nung namaignan, adi kamtun maawanan, di pagbiag mit sumagmamanua bulan. Addan tupay basita paglakwan, igatang mintud daduma kasap
bulan. No kanya kabyang kasman laay ayam. Dagiti arami jay katal talunan. Tinawan tupay ti pakariribukan. Ti bagi pumigsa sumalon at pay. May saa na nagtiman nalon. May burburak na trabaho taltalon. Nagta kabenga ngeti tumulong. No panagdaani ken tiyempot bakasyon. Namnamaikan badi kamton maawanan. Ti pagbiagmit sumagmamanua bulan. Addan tupay basita paglakwan. Igatang mintud at dumakasapulan. No kanya kabyang kasman laay ayam. Dagiti arami jay katal talunan. Kinawan tupay ti pakariribukan. Ibagi pumigsa sumalon at pay. Ti bagi pumigsa sumalon at pay. May sa nga anak ti manalun. May burburak na trabaho taltalun. Wenta kandenga beti tumulong. No panagani ken tiyempot bakasyon. Namnamay nga adi kantun maawanan. Ti pagbiagmit sumagmamanua bulan. Adam tupay basita paglakwan. Igatang mintud at dumakasapulan. Nukanya kabyang kasman laay ayam. Dagiti arami jay kataltalunan. Kinawan tupay ti pakariribukan. Ti bagi pumigsa sumalon at pay. May saan anak ti manalun. May burburak na trabaho taltalun. Nagkakarpenga meti tumulong. No panagani ken tiyempot bakasyon. Namnamay ka adi kantun maawanan. Di pagbiagmit sumagmamabuakan. At ang tupay basita paglakwan. Ikatang mintud at dumapasapulan. No kanya kabyang kasman laay ayam. Dagiti arami jay kataltalunan. Kinawan tupay ti pakariribukan. Ti bagi pumigsa sumalon at pay. Ti bagi pumigsa sumalon at pay. Tsak amo no apay anapatega tanong awan ka sapsapulan ka no di ka makita mas nayang tuirik na nang mabalin ako'y kuyog talata
nagsaka musika mabuybuyak kasar sarita aglalo no agpinereng matataadwa jak mailatawan ragsak daytoy nga amok nga amok at ikay papanang nakitayat takasulat na kay ayat mudad tumamaublak dati irurusing panagpitik to'y puso sikati gapuna usal daday to'y biyaku ay aten ka pudno akariken ka aglabas man titawen din to balbali to'y rikna tsaktun nagayat isa balino dila sikat damo ken maudi o ayat ko pachanak kuma tsak mo no apay anaragsaka musikat mabuybuyak kasar sarita aglalo no agpinereng matataadwa jak mailatawan ragsak daytoy rikna amok nga amok at ikay papanang nakitayat takasulat na kayayat no dadumamaublak dati irurusing panagpitik ko'y puso sikati gapuna usal daday to'y biyaku ay aten ka napudno akariken ka aglapas man titawen din to balbaliw to'y rikna tsaktun nagayat isa balino dila sikat damo ken maudi o ayat ko pachanak kuma sikat damo ken maudi o ayat ko pachanak kuma Biag di manalo pumarparbango sumalog jay talon si danat pagbuo biag tay abot daga espesyal ti si dada buksidat dumakdakkel kaputi kinaanos da biag ti agum uma managsapsapa sumangati bantay si danat sa bunganay biag tay apot daga espesyal ti si dada buksidat tumakdakkel kaputi kinaagum da biag ti pobre nakakaasi manganti kamu di isu-isu na iti sili biag tay apot daga espesyal ti si dada buksidat tumakdakkel kaputi kinabangnangda
sisili biag tay apot taga espesyal ti si dada buksita tumakdakan kaputi kinapak ng da kastoy kadi aya di biag ako nada biag itibak ng aglap-lapusanan biag iti pobre nakakaasi kaya rin at pataw nga awan sang ladan na kaya rin at pataw nga awan sang ladan na Dispensaren ading ko daytoy kinansyon ko daytoy kinansyon ko nagaputi karabukop ko kitaman ading ko daytoy sabah nagaduti sinapad na kasjay ading ti kaaduna partidos ko nga sumangbayken ka kitaman ading ko daytoy bunen no asaan nakatatadem kasjay ading ti katadam na daytoy pusok nga agayat ken ka kitaman ading ko daytoy lansa ipakpak mo nakallaglagda kasjay ading di kalagdana daytoy pusok nga agayat ken ka kitaman ading ko daytoy bilit tumay tayap sa dilangit kaya't nan sa apan sumipit di talips mo nakasamsamit kitaman ading ko daytoy lansa ipakpak mo nakallaglagda kasjay ading di kalagdana daytoy pusok nga agayat ken ka kitaman ading ko daytoy bilit tumay tayap sa dilangit
Kaya't nasa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kaya't nasa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Montanyosa anangkan, ini ang kaigurutan, kaisuti kadagkelan, ang probinsya ti Pagilian. Gapu iti kinalawan na, isungang pinagkapata, bengget ipugaw bondo, ken kalingga apayaw. Dili mijay sagada, nagado di turista, ijay buntong di kabisera, ta ijay di sentro na. May sabit akapintasan, dito'y sa ngalubungan, inagdan ang Cavite, rice terraces jay Banawe. Kakabsat amaday dayaw, ikamani pasindayaw, tattao jay ipugaw, na respeto ken natayaw. May samit a probinsya, maguna kalingga, nagtitirat iti agungda, nalaing dapay agumangsa. Pili daday apayaw, awan kanuti agtagtagaw, agkay wara iti karabaw, ngem awan benti mapukaw. Nupangge di kay kayo, nagadujay handreto, nukaya tiyo ti repolyo, mountain trail ti papananyo. Napisat apapalasang, nagadujay kapangan, nupangget iti kukod, mapan kayo ijay buko. No minas iti silaw, naglawa jay amboklaw, no minas ti patatas, mapan kayo ijay bugyas. No minas ti balito, piles balatok ket antamo, no minas iti gambang, ijay lipanto mantayan. No adu ti tattao mas karkarod dito'y Bagyo, ngem awan kano serbi ti Bagyo, no awan ti basurero. Saan yu alip-lipatan, tay lugar at aluan, ta ijay ti nagtsambaan, bolak-bol ang kaadwaan. Nupanggip di pagutay man, 1680 papanan, ta ijay
iti pagsasabatan, babarukin babalasan. Ken sa dinuman di papanang intero na amyanan awan di. Dito yun di pagpatanggaan iti upload tayong kakabsat ket agyaman natin kay panang tartarabay iti upload ko. See you in the next upload ket agyaman tig Diyos ti agni nakadatay amen. Thank you. Dalyasat.